Hi friends, welcome back to my channel. Ngasi aina chajagdawri si hamengi lollipop. Hai tare hamengi lollipop so hai aduga hamengi bada kebab so hai. Hai badi mutton bada kebab, mutton lollipop so hai. Aduga hamengi sa khara masu thong basu yaure on sidi only maru yaute piece ngaktani. Aduga extra gravy amaga cold drink ga salad kharamaga haudringai mamang dei chili naw mayam singda request tawjari madudi ai gi video si loi fau yangbiraga like comment share tawbiramu chili naw mayam sing haujrage bu yawni ni bu amta sum hogige ngasi si mai masala atani ni bu khar chadradi si mahau na yam ngam bani du yam hau bani si mahau gi sarung atani chili na mayam sing mahau ni chili na mayam sing ai gi video si khaji khaji sang basu yai recipe hapani na mayam loi photi yam biu chi jwa meng chan ni china piece macha macha on to bane mahal matani chili na mayam sing masi si mayam da recommend to ningi am tang ni try to bi am hawe hameng saga mahi kharamaga laudraga hameng sa si se athong bani mahi launa bai damak ta extra gravy ge hawa fazana karam laura na yam hawe
chili now mayam sing piece aung khatang ai jare angang sing cha na ba chili now mayam sing asigi di lo sanjara ke bye.